What's up, Kamaritis? Today's video is about Domingo maron guys. Magtumiog simbahan. Say hello. Hello. Morning. Morning. Today's video nakuyogi mag guys. Musimba mi. Ubani mi ninyo. Musimba mi. Atong simbahan. Time sa Ginoo atong ihalad sa Ginoo ang adlaw nga Domingo. Taga na to higayon si Lord. May panahon man o wala, may trabaho man o wala, basta hatagan nato si Lord og panahon. Nag-ready na siya guys. Nag-ready na siya Kamarites sa amo. Naglibog ko kung say akong i-preach kay actually na ako'y giandam dugay na pero murag dili siya tukma manggod sa panahon. Then mo to nakaukab ko Bible and then nakaingon ko ay kanino naghindot ni siya nga topic kay ang among topic gabi it's all about pagahin o bahandi dito. On disappointment comes because you are seeing something that should be corrected. Ingon ang buhi nga Dios nato nga nag-ingon ang pulong sa ingon ang pulong diha sa atong buhi nga Dios diha sa Psalms 119 verses 71 up to 74. Ug kinsay makaukab palihog kong basa. Aron makadungog ugad sa imong pulong ugad Lord, aron makorek ug unsa man ang angay i-correct ugad Lord. Lord, give us an open heart and open mind ugad Jesus nga dawaton ang imong mga corrections ugad Lord. Dawaton ang mga disappointments ugad Jesus. Lord, give us an open mind and open heart ugad Jesus. Lord nga mudawat sa tanan-tanan ni mo Lord, and that you will be that ugad Lord. Lord, we entrust everything to you ugad Lord. Give us your holy divine knowledge and wisdom ugad Lord. That you will shower us, O God, Lord. In Jesus' name I pray, amen and amen. O God, mga iso, nga himuong panalangin. Kay, we prayed, for example, nangayo ta sa Ginoo o truck. Then we expected, kay ingon God nga, ang Ginoo provider sa tanan. Gitagaan na ta sa Ginoo bike noon, imbis truck atong gipangayo. Then it turns to disappointment. Lord, lahi akong gipangayo ni mo, nganong kini imong gihatag. Now, mga igsoon, I'm not talking into the life of the unbelievers, but I'm talking to the life of the Christians nga naa sa Ginoo. Mga igsoon, we should grow. Sa 71, nag-ingon siya diha, nga maayo pa alang ka na ko, magsakit ako, aron ako makakaton diha sa imong kabalauran. Pero nganong kung gisakit ta, og sulayon ta ni Satanas, og maayo, nganong kusyonon na to ang Ginoo. Naay moabot sa tong kaugalingon, naay moabot sa tong kinabuhi nga mga pagsulay. Lord, nganong ako man, nganong gisulay man ko nimo, dili pa ba enough ang faith nga akong ipakita diha nimo? Dili pa ba enough ang love nga ako ang ipafeel diha nimo? Lord, mga igsoon, I've nakadungog ko sa iyang wali nga ug sulayon daw ka, di daw ka dapat mapalayo sa Ginoo kay diha daw matas nga naglihok gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Every time nga naa kay pagsulay sa imong kinabuhi, nga naay pagsulay sa imong kinabuhi, you should acknowledge that because that is a blessing. Mga igsoon mo na kung gingon, you should turn your hardships, your heartbreaks, your disappointments into blessing. Kay kana nga mga pagsulay, kana nga mga panalangin mo na gihatag ni Satanas aron mapaduol ka sa atong buhi nga Dios. Na ang gibuhat ni Satanas, mabalik ra po na niya. Mga igsoon natutugutan nga moduol si Satanas sa atong kinabuhi. Gisulay ta ni Satanas, moduol ta sa atong buhi nga Dios. Dili kay gisulay ta ni Satanas, mong gilayo pa ta sa atong buhi nga Dios. Na, klaro na kayo asa ta padulong. Okay, so 72. Nag-ingon siya diha nga labing maayo alang kanako ang kasuguan sa imong baba kaysa sa imong linibo nga bulawan og salapi. So mas maayo ra gyud itong sugo sa itong buhi nga Dios. Maka-assure man ta kinabuhing walay katapusan. Eternal love, eternal life kaysa sa salapi o mga bulawan aning kalibutan nga ato ang gitigom.
Pero at the end of the day, dili gihapon nato madala sa atong kamatayon. At the end of the day, dili gihapon ta kapalit og kaluwasan. Amen. Sa 73 niya na siya, ang imong mga kamot, nagbuhat ka nako, nag-umol ka nako. Ihatag ka nako ang imong salabutan aron kon ako makakaton sa imong mga sugo. Na. Mga igsoon, let me remind you nga dili imua ang imong kinabuhi. Hinulman ra gyud na nimo. Sa Ginoo gyud na tanan mo ben ang every prayer, Lord, all glory belongs to you, Jesus. Kay ang tanan sa Ginoo gyud, gipahulam ra gyud na sa Ginoo nimo. You should be thankful kay gihatagan ka sa Ginoo kinabuhi nga dili gyud na unta bisan og feeling nimo dili na nimo deserve. Pero gihatag sa Ginoo nimo, gitagaan kaniyang chance nga magpakabuhi ani kalibutan na because He sees something in you. Gitagaan kaniyang chance nga mabago ka, gitagaan kaniyang chance nga maila nimo siya. And that is a blessing mga igsoon. Bisan pa man ingon ako gahapon ang pagkinabuhi nga naa kang Kristo lisod kaayo. Daghang pagsulay kung unsa ka kainit sa pagpangalagad, ingon ana pod kainit si Satanas nga mobugnaw nimo. Ingon ana pod ka eager si Satanas nga kuhaon ka diha sa tumboy nga Dios. Mga igsoon, kabantay mo nga mostly sa mga kanang sa una makaingon ko nga pag sobra imo ang fire, pag fired up kay ka diha sa tumboy nga Dios, grabe po si Satanas mo bubo og tubig aron mabugnaw ka o mahimo bubuan pa na niyang ice aron mabugnaw ka diha sa tumboy nga Dios. Kay imagine kung ang isa ka Kristohanon mapandol, daghan kay na makabig. Pero isa ka unbeliever makabig diri sa tumboy nga Dios, maglisod pa nagkabig og isa ka kalag. Lisod kaayo mukabig og kalag diha sa tumbuhi nga Dios. Samot na og ang mga tao kay mga feeling scientist, to see is to believe. Kanang og dili kasi nati sa kamaayo sa tumbuhi nga Dios, og dili kasi nati og milagro sa tumbuhi nga Dios, kaya kada bitong ihungit na gid sa tumbuhi nga Dios nga o nagsakit ka adto kag ospital didto. Pag abot nimo sa ospital, o sige tagaan ta kag another 50 days. O sige, pwede pa ka mabuhay another 50 days. O dili bitaw ipasinati sa Ginoo jud nga kanang imong kinabuhi ako'y gahatag ana. Dili ang doktor may nakapayo, dili ang tambal may nakapayo. Kanang bitaw moduol og mga cock doctors. Grabe kayo ang pagsalig diha sa mga dili untangay saligan. Mga superstitious belief. Grabe kayo ang pagsalig. Pero we can question that because lain mapunta og kuan God. Lain taog lain tagiagian. Basin og nakasinati gyud pud siya ditong napita og milagro gyud nga wala po nato nakuan. Pero man yung mga igsoon nga gi-state sa Bible nga ang tanan sa Ginoo ra gyud. Para unsa day ang kanta nga you are the way maker, miracle worker. Kung dili day na mga igsoon dili makasulat ang tao ana nga kanta kung wala kasinati ang tao kung unsa ka maayo ang buhi nga Dios. Amen. Amen. Lisod man gud. Lisod jud kaayo katuohan nga naay milagro everyday sa atong kinabuhi. Lisod kay naanan naman ta nga ay mamata ko ugma, nakoy plano ugma. Naanan man ta nang nga mindset nga wala na to gihuna-huna nga dili tanang tao gitagaan og privilege nga mumata every morning. Dili tanang tao gitagaan og privilege nga mo ginhawa nga walay oxygen. So that's a blessing. That's a blessing. Tanang na sinati nato karon basta nabuhi ta aning kalibutan nga wala tay gibarian kana tanan panalangin gyud na sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Amen. 74. Sila nga maay kahadlok mo tan-aw ka nako ug managkalipay kay diha sa imong pulong milaom ako. So every time naay mga tao nga every time naata sa kagul-anan, naata sa mga pagsulay, malipay sila sa motang Kristohanon ta din. Kana makita nila ba nga ay gisulay jud maay sila sa Ginoo kay mo man ay term gyud gisulay gid sila maay sa Ginoo pero ako nagtuo jud ko nga digit ta sila yon sa Ginoo ni Satanas. Oo, sa Ginoo dili kita sila yon sa Ginoo kay yana ba siya nga I will not leave you nor forsake you nya sulayon no ang taniya. Amen. Nakaingon jud ko nga every time nga ang Kristohanon sulayon ni Satanas and then naay mga tao nga malipay. Every time na naay Kristohanon nga bitang kanang naa sa ilang breaking point, naay mga tao nga i-question ay abi kog na sila Ginoo.
unsa na may nahitabuan na ilang kinabuhi be. Makasala ka gamay, mapandol ka gamay, questionon din imong pagkakristohanon. Christians are not perfect. We are not perfect. And living Christian is not perfect. But living without Jesus is more hard. It's more difficult to live without Christ. So, lisod ang pagpangalagad. Lisod ang pagdasig sa kaugalingon sa mutnag. You expect something from God nga wala gihatag. Kaya sometimes manggod ang ato pagampo diya sa tumbuhi nga Dios. Magka-delay-delay manggod. Pero mura gyud ako ingon nga, Lord, maybe this is your way to protect me. Basin Lord, imo ang gidelay ang akong gipangayo nimo, gitagaan ko nimo og lain nga chance, lain nga opportunity kay basin og nakita nimo Lord nga dili gyud nako to deserve ug dili pa gid time ug naa gyud kay mas greater plans para sa ako. You know what mga igsoon, every time that I have breakdowns karang na mga heartbreaks, mga problema nga feeling nako nga karang na may time nga agi sa sobraan ka stress, sobraan nga problema, dili kalihok og tarong imong hunahuna, di kalihok og tarong imong utok. And then I should pray to God, Lord, ikaw na jud bahala ani din. Ako ra nangihilak sa Ginoo. And then pagkahuman bitawan no, matingala na lang ka nga mogamit ang Ginoo og mga tawo bitaw nga mutabang nimo, mosulbad sa imong problema. Kung kita ka ato ang anak nga makasaw kamatay ngun ato kadaghan, unsa kaha ang ato ang bation. Pagkasakit di kaayo mo igsoon. Perting pagkahugno. Nagali kini ato ang igsoon isa. Pero dita moingon ko na maparihan ni Hob nga kuwaon ang tanang anak. Pero ato lang pamalandungan nga kung unsa ang kasakit nga gibati ni Hob, kuan nato o kanang naang sana kanang naang kanang kuan ba kanang naang murag challenge si Hob, kanang naang murag panig-ingnan illustration kung giunsan niya pag-handle ang problema, kung giunsan niya pagdala ang problema taliwala sa nangamatay nga niya nga anak, nangamatay nga mga kahayupan, nagpasalamat gyapon siya sa Ginoo. Kay gitugutan manggod si Satanas nga mosulay ni Hob. Kaya ang gingon ni Satanas, yung simba siya nimo, nangalagad siya nimo, kay ipanalanginan man. Itagaan man og daghan nga Panalang mga hayop. bahandi, dahang kahayupan. Unsa ka kung kwaon ang mga bahandi? Ang si Satanas. Mualagad pa ka ha. Ang Ginoo, sige. Tugutan, ayaw lang kwaay og Kinabuhi. Gaday gyud man gihapon si Hob. Nagpasalamat gihapon si Hob, pero dapit sa ending siya, actually siya og question sa Ginoo. Pero gibaslan po siya pangutana sa Ginoo, asa ka man sa pagbuhat sa Kalibutan. Kinsa may nagbutang og utlanan sa dagat ug sa mala, sa yuta. Wala na nahimo si Hob. Nakaingon na lang siya kung kinsa pa man ako nga
makiglalis kanimo. Wala na siya sulti. So ingon ana, human sa problema, human sa kasakitan, daghang panalangin ang naangko ni Job. So dili man ni ingon nga naamo gid sa kagulanan natong igsoon, pero pagdasig na lang gid ni nga mupadayon sa pagpangalaga sa Ginoo, mupadayon sa kinabuhi. Tungod kay dili kay katura nga anak ang anaa. So napay daghang nagkinahanglan nimo, sister, kaingon siya nga usahay maghikog or kanang naang gusto na lang po siya nga siya maoy sudungon. Pero dili pa napay pamilya nga nagkinahanglan kanimo. Labas sa tanan napay plano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Padayon lang kita, dili kita mo surrender diha sa Ginoo. So, daghan gid kayong kadaugan, kalahi-lahi nga kadaugan. Wala siging kuan sa una sa mga kuan, sa mga katigulangan. Pero ako ang ginikanan, wala gid nakapa bilin og bahandi nga kuan kanang naang parang education o kanang naang kanang kuan ba? Oh, paeskwelahon. Kay dili mo pud kaya. Basin dili gyud linya. Oh, wa pa siguro unta og unsa na kaha. Oh, kita mo ay magplano pero dili kita maoy magbuot. Nakahuman wa pud kay ila Ginoo. Ora japon. Gusto ta magmaestra, wa ta kabalo sumana sige gingon ni sa tuang kuan sa school. Basin di ay og ipahuman ra eskwela para mahimong pastora. Para mahimong kanang naang magwawali sa kadaghanan. Tungod kay sigumala na sa gibalik-balik ni pastor, nindot ra gyud pud tong magwali nga naay grado. Kay dito na unya sa panga in English, mga membro nga mga professional, koreksyonon pa ka sa mga grammar. Binisaya na lang guta, di na lang kita mag in English. Usahay kini atong Bisaya, masipiat pa grammar. Samot na mag in English. Dili na lang gid in English yon, binisaya na lang yon. Bahala magkasipiat-sipiat og grammar. Ato na lang yung binisayon. Pero nindot ra gid tong naay grado. Kay sa mga apostoles, dili man tanan nga way grado, naapoy mga graduhan. Si Mateo, unsa may trabaho ato ni Mateo? Kuan Kabalo mo? tax. Oh, kolektor og buhis. Dili pud ito siya kuan, himong kolektor og buhis kung walay grado. Tanan. Lahi ang naipagkabot-boton ug lahi gid nga gihabit ni gid nimo nga Bot-boton. bot dili na gid na maayo. Di gid gidagway, di na gid maayo. Mamot-bot na gid gihapon. Namang kay mga tao nga habit na gyud. Mamot-bot gyud. Dili gyud isulti ang tinuod. Or kanang nang maayo kay mohimo og istorya, maayo mohimo og katarungan aron makalusot. Mo kay nang diana sa bisa. Kanang sa korte, kinahanglan maayo gid ka motbot. Oh, maayo pod. Mamotbot. Mao na sila nga ingon si Smart pa to, dili daw siya ang abogado. Kay kanang abogado, bot-boton, bakakon. Kay kung kanang imuhang gidapigan nakasala na, paningkamutan man gina nimo depensa nga mudag sa kaso ignon gina nimo nga wala gini sala. Inosente gini, pero di ay nakasala. So dinha dili maayo nga mamotbot. So mo na ato ang dawaton ang mga pagtambag. Lisod kayo dahan bawal na mga lalaki, bawal man babayi, bawal maghubog-hubog, bawal mag disco, bawal magunsa diha. Sa mga babayi pod, unsa man kay bawal sa mga babayi? Bawal kita ang pusod, crop top, mubo kayo ang suot, hapit na nakita bitaw pud media na katong kaming parehe kita ba to? Mga lalaki gud may makasulti gud mi sa Ginoo. Mao na sila. Hinaykan. Antod makakita lang gamay. Antod pila pa na kaadlaw. Dili mawala sa una-una. Balik-balikon pa na. Kung dili na makakita na puglain, di na mawala dito. Kung di makakita na po naglain, mo na po nay Mupuli. mo na po nay mubutang dito sa una-una. Maayo kay na mo himo og istorya aron magama. Panos agayod mo balik si Lord Jesus. So mo na iyang giingon. Ya sa 36 apan walay tawo nga nasayod kanos amo abot kadtong adlaw. Og takna bisan ang mga anghel sa langit og bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. So gasulti man gud na siya sa iyang
tawhono naman siya sa pagkatao nga aspito mo nang mingon siya nga wala siya nakabalo pero Dios manggo na siya sumana sa gingon ni pastor nakabalo ra gyud na si Lord Jesus. 37 ang pag-abot sa anak sa tawo may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Unsa man tong panahon ni Noe sa una? Naghimo si Noe og arka ibabaw sa Yuta. bungtod. Bungtod to no. Unya init pag yod. Kaayo. Naliki ang yuta. Walay ulan. Tungod kay natuman ang kasulatan nga ang mga anak sa Ginoo lutuson. Ang mga nagasangyaw sa pulong sa Dios yamiran, daog-daogon. So, butang-butangan, sa sala nga wala, nabuhat. Pero kung nabuhat, Dili butang-butang. ang Ginoo po yung kastigo. Ang permente yun nilang ibira sa mga pastor, kana yung lalo daw sa kwarta, usa na sa mga pagbutang-butang, kahit sila daw giapas, papunta kabalo. Dili tanan. Mapunta kabalo sa mga kanang naa sa tinuod nga naa sa hunahuna sa mga pastor. Tungod kay naa manggid siguro dili ko mayon nga naa nga mga pastor po nga gihimong negosyo ang Pulong sa Ginoo. pulong sa Ginoo. Perminti ra ba nilang birahanin ni ang kuan? Malakyas 3. Kay puro ra daw pangwarta. Na unyag adto ta sa Bagong Tugon atong tuang sa buhat 2 kanang sa 46 ata na nga ang ilhang tanang kabtangan gipamaligya o gipang apahatag o gipang apod-apod sa matag usa na dito na sila pa to nabudlay na ibaligya atong kabtangan o gipang hatag asa man ta kay kapulo o ang tanan si pastor kay muna na ha ako ra biyan ang gibalik ang istorya ni pastor may lang na kung kanang naang wala tay pamilya. Katong byuda ba to? Katong gihatag niya ang tanan, gihalad ang tanan. Ngayon to siya kay byuda kay walay gibuhi. Kita ani, daghan pa kay gibuhi. Daghan pa kay gipa-eskwela. Sila ka ba kinyo estudyante dia? Amo Pira yung sulti? Kami tulo. Sila tulo, amo lima ra guna ka bo. Isa college, duha senior high, duha poy, isa elementary, isa poy daycare. Kumpiyansa man ang daycare karon? Pa-daycare lang na. Pero ang gasto ana, Kalas kay kwarta. kalas sa kwarta.